Tun tum chu Inter Village Football Tournament Final Tour hi I han thlir lok te ang Inter Village Football Tournament sang ni som ni pati chu a mor bok ani don ta he Inter Village Football Tournament a hian team zani pali chuakin July ni som bokwa sang ni som ni pati chonu dar thuma hian lam muala sial hok VC le champhai kanan VC chuan final an khel don ta he huna hian mi pui thanem tak pun khom rin ani awangin MFA lampuin ruam mana uluk le fel pai tak an siam ane tun tum in khel tur hian hundang zong a in ngei ven a lo le a hemi ti hot tu ni a ngei thei tak chu ai zol veng thatak tak kha thingtang la min an sop tatlat mai le sial khok lam bo rok lian tak le fans ka em hian en ati chak kum le zual ni in alang sial hok lama nge champhaya apui don lutuk lamual hian adol zo ngem ti chu mi te hlo thon anita unzi sial hok tan o kan Deputy CM ichunga sial hok kan lo me kan sial hok style in khonga in kan Deputy CM hian unzi di ve them sial hok mi puin Deputy Chief Minister zom tak puton luya kan lo ma che esri sial hok ila kan game kel turatana apha kang to kaman kong ngai lo le sial hok tana thei poto pon suatu ipa kha roaming liana utara le bi tham timite alfa tum berani hani kan lo me